Manipur gi issue Asida Npp na Angamba Thoudang Louduna tangdu leitaba phivam hanjilaknaba hotnaraga Lakli matung tarakpadasu mathou taba Thoudang shing loukhigani haina Npp gi National Vice President Joykumar na phongdorakli wafamase National People's Party Npp gi National President oiramba purno agitok sangma gi Humputara taret suba mapok numit ka mari lainana naurimthung de leiba Npp Manipur gi head office ta pangthokpa thoramda mahakna phongdokhibane Npp gi MLA Thongam Santi MLA O Nalini MLA Jamhenlung Panmei amade Npp Manipur State ke Thaupuba Singh yauna pangthokhiba thoramaduda hanagi Deputy Chief Minister Joykumar na hai NPPSC Manipur gi hokhiba Regional Party amane matamamada miyamna tera laimu haina khangnaba ahalasna NPPSC hodoklam laba matung Manipur da Party SG MLA puthokuna Minister Fauba oikrabane Matam kharagi tungda party ase sitharakpagi phibam lakpadagi purno agitok sangmana notice ke ideology leiba party ama thirakpada NPPSC thengnabadagi mahakna lamjung khibane madudagi purno agitok sangmana NPPSC National Party amage thagyongna pukhalam ke National Party oiraba matung matamamada Rajasthan da fauba NPP ge MLA leiram ke hauzik su Meghalaya da Kornat sangmana Luching laga lengak paide loinana Nagaland Arunachal Pradesh amade Manipur da NPP ge MLA Singh leiduna government ka punna chatminare North East chawkhatana India chawkhat pangamloi haiba wakhalona sida NPP na North East region chawkhatnaba meeting thamduna thabak tawde Manipur gi oiriba issue sida NPP na tangdu leitaba hanjilaknaba thengkhang kaya da lawba yaba Thoudang lawraga lakle makhata nasu loukhigani haina Joykumar na makhata na phongdokhe अखोई मणिपुर न लेरिंगै मतमदा एनपीपी दा कागिबा एमएलए मंत्री ओइबसु यावी अमरोमदा से फॉर एग्जांपल हंखालियान साहब मंत्री गो ओइबा यावनी अदुगा खोइगे कनोसो थमिलियन किगेन मोइसे तोगिमने अदुबु मोइन अदुइ मतुंगदा एनपीपी सि सुमराइ चाथर एनपीपी सि ऑलमोस्ट मुल अगेन तोरमबगी मतम अदु योक मतमदा पीए संगमाना मासु कनोदा यारगदी नॉर्थ ईस्ट गी हौबा North East की बेस हुआ North East के हौदों पर अदुमा पार्टी एमा लेरगे दी मधुई पार्टी दो द मासु योंगनिंगगा अदुमा ने एडॉप्ट तौरगा अदुगा नेशनल लेवल पुखतनबा अदुगुमगी तौगे खनबदगी माने थिरकप कांदा ECI दे कैदा हंगब कांदा सिगुंबा NPP को वब स्पाइटन पार्टी एमा लेबनी हाइना तालपदगी माने लागा मणिपुर दा लागा माने लाको मतमदा अंखालियान साहबना NPP की प्रेसिडेंट वरमी मधुई स्पाइटन पार्टी से मासु एडॉप्ट तौजरगे सी तौरगे खोलगे हाइबदिगी हंखालायानसु फरे फरे तौबिरो नेशनल लेवल खदकदो एगदी आने तौरगा अदमाइ तौरगा बैकग्राउंड दे अदुदगी तौगिमनी